Zaokruži slovo ispred naziva planina koje su nacionalni parkovi u Srbiji: Avala, Zlatibor, Kopaonik, Fruška Gora, Goč. Tačni odgovori: Kopaonik, Fruška Gora. Nacionalni park je manja ili veća teritorija koja zbog specifičnog živog sveta, ali i zbog prisutnog kulturno-istorijskog blaga država štiti posebnim zakonima. U nacionalnim parkovima nisu dozvoljene određene aktivnosti koje bi na bilo koji način poremetile ili floru ili faunu ili uopšte narušili ambijent. Do sada Narodna skupština Republike Srbije je proglasila 5 nacionalnih parkova. U pitanju su Fruška Gora, Đerdap, Tara, Kopaonik i Šar planina. Što se tiče nacionalnog parka Fruška Gora, to je naš najstariji nacionalni park. Ona je poznata po tome što gotovo 90% teritorije prekrivaju šume. Pored toga što ima izuzetno specifičan biljni i životinjski svet, Fruška Gora je poznata i po tome što ima 17 manastira izgrađenih koji su građeni u periodu od 15. do 18. veka i iz tog razloga se često za Frušku Goru kaže da je srpska Sveta Gora. Najznačajnija prirodna vrednost nacionalnog parka Đerdap jeste upravo Đerdapska klisura, koja je najveća i najduža klisura Evrope. Njena dužina iznosi nekih 97 km. Đerdap je karakterističan po starim biljnim vrstama, takozvanim reliktnim vrstama, a što se tiče kulturno-istorijskih znamenitosti, važno je spomenuti neolitsko naselje Lepenski vir, zatim Trajanovu tablu i Trajanov put iz rimskog razdoblja. Kada je u pitanju nacionalni park Tara, Tara je u našoj zemlji poznata kao najšumovitija planina. Ono po čemu smo svi verovatno čuli za Taru, to su šume Pančićeve omorike. Pančićeva omorika je reliktna i endemična vrsta. Vrsta koja je preživela ledeno doba i koja jedino može da se nađe na malom staništu u srednjem toku reke Drine. Sad, interesantno je reći da ono što je Pančićeva omorika za biljni svet, to je Pančićev skakavac za životinjski. Dakle, Pančićev skakavac je lokalni endemit na ovoj planini. Kada je u pitanju nacionalni park Kopaonik, Kopaonik je naš najmanji nacionalni park i Kopaonik je poznat po tome što ima 1600 različitih biljnih vrsta i iz tog razloga se smatra najraznovrsnijim biljnim staništem na našim prostorima. Kopaonik je danas poznat po ostacima srednjevekovnog rudarstva, po narodnoj arhitekturi i sve više poznat zbog turizma, odnosno zbog brojnih ski staza koje se tamo nalaze. Šar planina je naš najmlađi nacionalni park i karakteristična je po starim šumama bora, kao što su recimo Monika i Mulika. Šar planina je karakteristična po tome što na njoj živi 147 vrsta dnevnih leptira i postoje podaci da od celokupnog ptičijeg sveta naše zemlje 60% je na Šar planini. Značajno je spomenuti kulturno-istorijsko nasleđe iz srednjeg veka kao i ski staze na Brezovici. Od svih navedenih planina, Fruška Gora i Kopaonik su nacionalni parkovi, a neke od ovih informacija moći će da vam koriste prilikom spremanja male mature.